ndabashimiye cyane mbahaye ikaze rero ni ku Ibendera TV. uyu munsi ni kuwa gatanu tariki 10 z'ukwezi kwa 11 ni mu mwaka w'2023. CG Retired Emmanuel Gasana wahoze ari guverineri w'intara y'Iburasirazuba akaba yitabye urukiko atangira kuburanishwa muri kamwe mu turere yahoze ayobora. Akaba ariho uyu mugabo wagiye akunda kugira ibizazane mu miyoborere ye arimo kuburanishwa. Akaba ari kuri uyu wa gatanu rero aho yatangiye kuburana, akaba yagejejwe mu rukiko rw'akarere rw'ibanze rw'akarere ka Nyagatare mu gitondo kare mu burinzi bukomeye cyane, abanyamakuru kwinjirana ibikoresho yaba ibifata amajwi, ibifata amashusho, byose byari bibujijwe bikomeye cyane. Ni ku Ibendera TV. Reka ntangire mbaha ikaze muri iyi nkuru tugiye kugarukaho rebana n'igezwa mu rukiko rw'uyu mugabo CG Retired Gasana Emmanuel wagiye ayobora imirimo ikomeye kandi inyuranye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndabibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Reka ntangire mbaha ikaze mu kanya gato tuze iyi nkuru tuyirambura yose uko yakabaye. CG Retired Gasana Emmanuel yagejejwe mu rukiko rw'ibanze rwa Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba aho yahoze ayobora, akaba akurikiranweho ibyaha birimo kwakira indonke. Tugiye kugaruka kuburana kwa Gasana Emmanuel watangiye kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'iminsi 30. Mbere yo kwinjira muri iyi nkuru neza ariko reka tubanze tugaruke terere ijisho nyuma gatoya ubwo uyu mugabo yahagarikwaga ku buyobozi bw'intara y'Iburasirazuba uko byamugendekeye. Hari ku itariki ya 25 Ukwakira muri uyu mwaka w'2023 mu itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda rivuga ko uyu CG Gasana Emmanuel wari guverineri w'intara y'Iburasirazuba ahagaritswe ku mirimo ye kandi akaba agomba kugira ibyo yisobanuraho. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente, akaba yarabikoze mu izina rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iri tangazo rikaba ryaragiraga riti: none kuwa 25 Ukwakira mu mwaka w'2023 CG Retired Emmanuel Gasana wari guverineri w'intara y'Iburasirazuba yahagaritswe ku mirimo ye kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranweho. Bikorewe i Kigali kuwa 25 Ukwakira mu mwaka w'2023 mu izina rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Kuwa 25 mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2020 uyu Emmanuel Gasana ibyari byamubayeho nabwo ubwo yari guverineri w'intara y'Amajyepfo agahagarikwa nyuma y'umwaka umwe n'amezi 7 yari amaze kuri uwo mwanya kuko yawugiyeho ubwo habaga amavugurura ya guverinoma ku itariki ya 18 Ukwakira mu mwaka w'2018. Akaba yari yawushyizweho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Bukeye bwaho ku itariki ya 26 Ukwakira
mu mwaka w'ibihumbi 2023 ariwo turimo, uyu mugabo yahise atabwa muri yombi, aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi CG Retired Emmanuel Gasana. Uyu munsi rero ku itariki 10 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023, nk'uko twari tumaze kubivuga, uyu Emmanuel Gasana akaba yagejejwe mu rukiko rw'ibanze rwa Nyagatare kugira ngo atangire aburane ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Kuri uyu wa gatanu tariki 10 Ugushyingo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023, CG Retired Gasana Emmanuel wahoze ari guverineri w'intara y'Iburasirazuba yitabye urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare, atangira kuburanishwa ku byaha birimo gukoresha ububasha yahawe mu nyungu ze bwite no kwakira indonke. Mu gitondo saa 3 nibwo CG Retired Gasana yinjiye mu cyumba cy'iburanisha, aho yaje mu modoka ya RIB, akaba yahageze isaa 12 za mu gitondo. Nta munyamakuru n'umwe wigeze amufotora agera ku rukiko, yewe nta n'uwigeze amubona asohoka mu modoka ya RIB, ndetse hakaba hari ibice bimwe na bimwe by'urukiko umuntu atari yemerewe kugeramo. Abanyamakuru bose basabwe kwinjira mu cyumba cy'iburanisha nta gikoresho na kimwe cy'ikoranabuhanga bafite, yaba telefone, yaba mudasobwa, yaba ibyuma bifata amajwi, ibi bizwi nka recorder cyangwa se kamera, nta n'iki na kimwe bari bemerewe kwinjirana. Nyuma nibwo Gasana yaje kwinjira yambaye ikote ryijimye. Abanyamakuru bakaba bari bemerewe kwinjirana gusa ikaramu n'ikayi cyangwa se ikaramu n'urupapuro. Ni ibintu byagaragaraga ko umutekano wari wakajijwe ku rwego rwo hejuru. Ku muryango iburanisha ryaberagamo hari amatangazo avuga ko nta muntu n'umwe wemerewe kwinjirana ibikoresho by'ikoranabuhanga. Usibye abanyamakuru bari bahari, abandi bantu bahagaragaye nabo mu muryango w'uyu mugabo. CG Retired Gasana Emmanuel yatawe muri yombi kuwa 26 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2023, nk'uko twari twigeze kubivugaho. Akaba yaratawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, nyuma y'umunsi umwe gusa yari amaze ahagaritswe ku nshingano ze nka guverineri w'intara y'Iburasirazuba, umwanya yari amazeho imyaka 2 n'igice gusa. Kugeza ubu ntiharamenyekana neza ibirebana n'uku gukoresha ububasha yahawe mu nyungu ze bwite cyangwa se ibi birebana no kwakira indonke. Uyu agiye gukurikiranwa nyuma y'uko yagiye agaragara mu bushorishori bw'imyanya inyuranye kandi ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Aha twavuga ko uyu yigeze kuyobora polisi y'igihugu, umwanya yamazeho imyaka myinshi, dore ko yamazeho imyaka irenga 7, akaba ari umwanya rero tutabura kuvuga ko yatinzeho. Uyu nguyu kandi yabaye mu ngabo z'igihugu zahagaritse jenoside zikabohora u Rwanda. Uyu nguyu yabaye kandi mu buyobozi bukuru bw'intara y'Amajyepfo nk'uko twabivuzeho, akaba yarabaye guverineri w'iyi ntara. Umwanya nawo yaje kuvaho bivugwa ko hari ibyo agomba kwisobanuraho, gusa nyuma yaje kongera kugirirwa icyizere ahabwa kuyobora intara y'Iburasirazuba, none nabyo bibaye ukundi, avanweho ajya gukurikiranwa. Gusa ni ubwa mbere akurikiranwe ndetse akagezwa mu rukiko muri iyo myanya yose yagiye ayobora, dore ko ubushize nubwo yavanweho bivugwa ko hari ibyo agomba kwisobanuraho,
ntago yigeze agezwa mu rukiko. Ubu rero ibintu bikaba byamaze gufata indi ntera. Icyo twagarukaho cyane ni uko mu bigaragara umutekano wari wakajijwe ku rukiko rw'ibanze rwa Nyagatare, ibice bimwe na bimwe bikaba abantu batari bemerewe no kubigeramo. Reka iby'iyi nkuru rero tubihagarikira aha, dukomeze tubihanga amaso. Ibyo ari byo byose mu isoma ry'urubanza rw'uyu mugabo, ibi tuzabigarukaho tubabwira uko byagenze. Reka mbashimire cyane. Ni ku Ibendera TV, ndabibutsa kubana natwe, ariko kandi nanabibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu, ubundi tugakomeza kubana mu buryo bw'inkuru n'ibiganiro tubagezaho. Njye nitwa na Christine Ntirushwa, ndabashimiye cyane, nanabifuriza kuza kwinjira muri weekend mumerewe neza. Mugire amahoro n'amahirwe, amahoro n'amahirwe.